Gigo 12.2 gi question number 2 class 10 mensurations ne chapter number 12 ko chapter number 12 ki exercise mathang hotharak pada exercise 12.2.2 ni ko ji holise si hot pada question number 1 logare 2 logare 3 logare ji ko 4 se mujing minasi mamang de logi ba question khuding mak gi channel service and haiba channel se sida phangani ko the student singna yengaga adidi khangdaba doubt level leirasu doubt ki clear tonaba session joy sunday thamjagani ko question number 4 is area of this sector of a circle of radius 21 centimeter is 462 centimeter ko area of this sector radius na the circle namagi radius na 21 oiba circle namagi magi sector namagi area se 462 centimeters ni ko didi find the length of the arc of a sector magi arc of the length dugi kana se putho o hai yani ko adidi sidadi khoi arc ki length putho hai bani do sector gi area pirame adidi arc ki length putho ke dinga sai kanu lani 1/2 ko okay RS to the whole su yagane khali aduga adu natabada atobada su koi papa yabadun dingsi heko se drawing masang kak tawsi dam sawbana taba ai riba drawing sida mana harami se circle na malai dini ko circle sigi magi radius na ko circle sigi radius na 21 centimeter ni haibni circle sigi radius 21 centimeter ni haire aduga circle sigi sector amagi magi area se ko sector amagi area sina ko sigi sector sigi area sida o leire khalasi a leire khalo b leire khalasi sigi sector sigi area se kaya no hai kanda 462 ne man pyramid 4 ko area di centimeter square sina kanagi sector of a circle equal to san pyramid haji putho asina length of the arc a dagina b bogya sang leko sida koi formula lay ani lay sector of the area gi sector of the area gi is the 1/2 rs haiba malai bra leko the 1/2 rs is naraga koi na sige magi distance se puthopa yabi khudung saba laigedra ko ene khanbada laigani hane khalle jengse ko adidi exercise 2.2 ko question number 4 question number 4 as given kiram piramba r se equal to kayin pirame radius to ni ko radius tum hai sira r hai r tum hai sira 21 centimeters ne pirame adu and area of sectors na area of sectors na equal to 1/2 ko r s ne sane pirame देखो oh sorry area of sector से 1/2 rs means 1/2 area of sector दो को क्वेश्चन pyramid दो क्या ना 462 ने pyramid इन formula इसी दो 462 area of sector से 462 centimeter square ने pyramid okay सब हो यारी अदिति मखा ताबी यंग से area of sector से pyramid God, the area of sector gi formula di kya no 1/2 rs ina si 1/2 rs se lo se kari area of sector se like formula se ani lai hai bi da si su gan si na bajai kari no s putho hai bani r already we have got r de khoi hana na khoi de lai equal to 462 ko implies that 2 se equal to 1 lan gar si duga r ki value dekho 21 ne ko r की वैल्यू सिंजले 21 into s साइन चले इक्वल टू 2 से डिवाइड ने इक्वल टू 1 लांग द करी ऑन करने
62 into 2 하는 살래. 이거 implies that 21 is among target is the Canada hold S tang hold equal to 4 6 go. Sorry. 2 na multiply to 4 see. 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8 9. 224 by 9 to 4 by 21 so equal to 1 mulalo 21 go. Aribra. Recheck torum see. 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8 9 go. Adudi magi 21 asida divide tawrakanda hangbari yengasiko 21 na divide tawthokse ai calculator pasila ki kitang thunaba 9 to 4 9 to 4 sida divided by kanana 21 going to 44 ko sana magi asagi sige arc to gi asang budo distance of the arc to 44 centimeter and tare. हम telecom. So na question number 4 se kholo sile. Question number 4 se lo sile matung da question number 5 am kong jeng mina siko. Okay.